Kastala ti biag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala ti biag! Anya! Dayjay adalton ti song batam Amanda! Wala nang. Dayjay adalton! Ninanang mat. Tauyawan nan sapay ni Dalton. Ha! Di kay kadi agkasta. Maditi na uyaw nanang. Amangan numabainan kayon to. Dayjay! Dayjay adalton ti song batam! Ala, ninanang talaga. Ha! Saan? Diyak kayat dayjay abulad aparakan ka. Ninanang. Ado di tati agar aram kan ka. Basta saan ani Dalton abulad ti song batam. Anya ka din ti sasawan nyo na. Ay, basta! Diyak kayat dayjay adalton alaad aparakan ka. Nagpintas ka. Iso adyak kayat ti laad amasawam. Nalawag ka de, Amanda? Ha? Nangag mo ka de, Amanda? Diyak kayat dayjay adalton aparakan ka. Di kayat ko, daytay nataar, ngamen, nakapimpintas ka, maawatam! Sige Dalton, agkapeta pay. Manganta di ta tinapay. Agyaman ak Amanda. Angam kababain mat. Anya nga iti pagbainam? Katsyak tinanggatang iti day ta tinapay. Saan ani nanang? Kuwang namin. Pasensyakan kin ni nanang tatalaga akas ta ti ugali na. Bagayam latan. Wen, maawatak Amanda. Tinapatag kanyak. Ay ayatan nakmat. Akas iti panagayat ko kan ka. Ay, ako aya! Nagpuskol lakit din ti rupa na! Nulaad kayaw! Agbain kayo man! Saan mo nga ikaskaso Hoy! Shoo! Shoo! Ay, inako na Amanda. Agawid akon. Saan dito'y kalaang. Bayang kadilaang ni nanang. Di dalat tabangrik na! Shoo! Shoo! Sa laki! Inakon. Agawid akon. Saan? Alakit din. Agkapeta pay. Angam, mababain akon kininanang mo. Talaga adi damangrik na! Sa laki! Sa laki! Bayang ni nanang. nga asaw. Talaga kastana. Agraman agong mo do papay. Nagalas ka nga asaw. Sa laki! Ay, bayam latta dita ni nanang. Isumat lati maibabain iti kastangar aramiden na. Ay, unay kan Marilidya. Nangag ko itay ti panagpukpukaw mo. Asinaw, tinagalas ti matana. Kandupap ti akong na. Ay, masuronak ngamin itay. Tadilakat mangriknan. Ni Dalton. Wine. Diyak kayat da di alaad apara iti anak kaw. Ay, nagpintas ti anak ko. Kasken ko na lang ti agbalin na kaayan-ayat ti anak kaw. Ha! Never! Ay, unay kan. Oh, saan ka di mare? Silang! Tay, Ani Dalton, ti para iti anak ka. Ha? Nagpuskol kat nga minen ayat ti ropa dayjay adalton. Takanayon lata nga umay ijibalay. Idinto taam mo na lang arodan adjak kayat. anya nga iti mabalin mo. Kat agin inayat da nga rod mo't kin ni Amanda nga anak mo. Ay, nagpintas day anak ka. Kat agbay may sapay. Bogbog tong nga anak. Isu ano mabalid, jak kayat alaad ti maasawa na. Anya, ay sus, maditi uyaw ata o maray. Panaguyaw ti kasta nga ibagbagam. Saan nagaputa na pintas ti anak mo? Kat uyaw umutin ni Dalton. Adamot rik na amasae. Basta! Isu ano makitam day di adalton, maray. Ibagam kad kwa na. Asaanan nga umay iji balay. Gaputa jak kayat apara iti anak ka. Ay, anya nga iti bibiyang ko dita. Si kaati mangibagaken kwa na saan asya. Nagpuskol kat nga minan tirupa na. Ha, saan nakadenggam? Anya,
Or-orayin nan sakit di asa buwagak itinapodot adanom tirupa na. Anya, ay saan amaray? Saan? Maditikas tang aramidaw. Maday! Apay nga main, ani Amanda pay lang ti inarem mo. Kita man, sikan ti chismes dito'y lugar tayaw. Asika ka na ket ang graraman. Ay ayatakmat ngamin ni Amanda, Uncle. Nga uray kas jay ti trato ni Lydia ken ka. Ano sa kun Tay ayatakmat ngamin ni Amanda. Hay, anyan ni ayat nga agpaisaw. Inton kuan, agtaray kaming kini Amanda. Ha? Ay katuan na. Itaray mo kit din. Sana balay, tadamot panggedam. Mangup-opisina kamot ijaili. No agtaray kayaw, mabalin lata. Tasan mo't nga agbisin iti denam ni Amanda. Ay, Uncle, anya nga tati aramidak. Husto mati ko nam. Itaray maun ni Amanda. Saan sa nga umno day ta, Uncle? Madinsa? Alakit din. Itaray mo ni Amanda ta asawa maun. Kita man wada pay lamabalenti inaana. Awanen na. Awanen ti makunana. Gapota nagtaray kayo lakit nga rudain. Alakit din. No kaya't mo akit tulungan ka pa'y amang itaray kini Amanda. Hay, Amanda. Anya pa'y laang ti or-orayam dito'y paraangan katrabien. Ada pa'y trabaho mintod bigat. Iso nga inka maturugan. Sa anak makaturog, nanang. Limbagarabiyaw. Ha! Ay! Ada ka pingay masidag! Ay sus, Amanda! Umunugtan! Ni nanang man. Limbagarabiim. Nana Lydia. Hoy! Si nga aso. Apay ka di kanayon ka nga da ditoy. Kanayon ka nga abugan. Ngam agkarasuble kalata. Ha! Aso kala talaga. Husto nanang, sobrang kayo mo. Bayam lata, Amanda. Pasensya ka naman da. Rabrabiin, ngam imayak. Naglaywa na kami dito'y balayo. Iti pa naggapok e Jaili. Hoy! Si nga aso. Agawid ka na. Ha! Umapon ka matan Saan dito iti balay mo? Umapon ka iti balay mo! Umay kang dalton. Umunog ta. Ijay silid ko ti pagsarasaritang anta. Ay, saan? Padasam ti umunag si ka nga asaw. Tabarsakan ka iti bataw. Umay kakit din dalton. Umunog ta iti silid ko. Nita. Anya, nagpukpuk kaulatan ni Lydia. Aging gaadi ka nagaway? Huwag, Uncle. Ay, mababain akon. Anya ni Lydia. Sa bagay, kastala tibiyag, baraw. Ang alakit din. Di kag surinder. No kayat mo akit, kuyugan kanto pa'y amang sarungkar kini Amanda. Ha? Wan, tasyak man ti sumango iti dayta Lydia. Sagutak man iti sabong. Ha? Agdaton ka kan kuana, Uncle? Sa bagay, agpada kayo matabalo. Ay salbag ka bait. Saan tulungan ka lang para kini Amanda. Ay, sige man nga rod, Uncle. Anya ti kaadayo adwa, da kayo abakas kan asaw. Naimbag nga orasyon, Nana. Naimbag nga oras mo, kabsat. Saan naimbag ti oras ko? No dagita rupayaw ti makit-kitak. Ala, agawid kayon. Kabsat Lydia. Makitam ka di daytoy sabong nga igam ko. Apay dayta? Nagpintas na gito'y asabong, saan ka day? Nagbabanglo da pay. Para ken ka, ading Lydia. Para kanya?
Wan, para kan ka. Ngamin, napintas ka man. Nang runa no saan ka nga ungay. Wan, Lydia. Amom, no saan ka nga ungay. Ad-adda nga agminar ti kinapintas mo. Nga uray medyo adda edad maun. Ay, kasta ka day. Wan, Lydia. Katamam, no agkawas ka iti nasaysaya at ngemday ta kawas mo ita. Ay na. Ad-adda asumiksi ka. Daytay ngay makunkun na afited abadaw. Addan to pa'y atiwam di ta abalasang Ay, talaga? Wan, iso adi kan agung-ungot wan. Di ka pukaw-apukaw. No kasta makitam ni Dalton. Tamaditi kasta ading. Sige ka. Mga numapugsat ba iti urat ti tenged mo, awanan madadaal ti kinapintas mo. Ay, kasta? Si kakit dimot, Manong Carlo. Ibagbagam ti agpaiso, may papankanyak. Ibagbagam na pintasak. Kat simple imot tanapintas kakit nga raod. Kaya rigam day ta sabong, nga intad ko kan ka. Anakapimpintas. Si kakit dimot, imbagam ba ti agpaiso? Amam, no adala panakay karay, armen ka kumakay. Wan, iso amanipo dita, di ka nagungungutuan, tapno saan amadadaal ti kinapintas mo. Naglaing ni uncle mo. Takabailan na abulaan ni nanang. Imbag nga rod, tanalagip ni uncle tikas de nga ramidan. Tano saan? Agpukpukaw man siguro ni nanang mo ita. Uwan nga rod. Dagi jay daw. Agsarsarita da iti sirok tinakila kayo. Kastauna iti katkatawan ni nanang mo. Nasaya at mag, bareng agbaliw ni nanang. Amanda, agkalaysatan. At damatan umdas nga ornong ko. Sige, no day tati ko nam, di agkalaysatan. Anya, agkalaysa kayon. Sigurado ka kaday, Amanda? Una nang. Napudno kini Amanda, nana. Isong agkalaysa kamin. Sana mabalay mo. Oo, agungot kayo man ang nanang. Amangan no lumaad kayo. Umisam kayo kiti. Gaputan nag-asa takin ni Dalton. Ngabi, nasingpet a tao. Kitaan nyo man. Oray pagsasawan nyo, kat napod no lata kanya. Nanang, ni Dalton ti kayat ko. Gaputa awan ti makunakkan ko na. Isong agkalay sa kamin. Wanya ngay, kumustan Dalton? Agkalay sa kamin kini Amanda, uncle. Nasayat nga rod Epektiv samet ti style kaw. Huwag nga rod, uncle. Da kayon samet ti nakapagbalbaliw kini Nana Lydia. Sikabot nga main. Di mo amo ti mga ayaw. Kuang amin. Mababayin ako na, uncle. Okay, kaano ti kalay sayaw? Iti kabitan apanawan, uncle. Makitam, kabsat Lydia. Nakapimpintas kaitan. Bagay mo day ta suot mo. Nagsiksika. Sika, mate. Ibagbagam man ng tipod na. Katun, mate. Nuan niya tipod no. Di isaw ti ibagak.
Si kakit di mat. Isu amayat ti kasta. Agpapintas ka. Ken di ka agungungay. Ah? Nang runa pa'y tagasawa itanda Amanda kendal taon. Wan amok dayta. Nasaya at mait. Ay na, nagpintas ka talaga. Thank you. Wanya dal taon, kumusta ti katugangam? Mayat matangkal, saanan nga gungungay. Si kangamin kay, di mo amaw ngay aywain. Ay, nanggag ko dayta saritaan nyo Ay, adda kagayam iti asidag may, Miss Beauty Paul. Amom, Carlo, naka-Amerisak matan. Asaan arumbang nga uyawag ni Dalton aka-anakam? Nanang? Gaputapod no ni Amanda. Saan nga iti akin ruwar alang nga tinapatag? No di ka ti panagpuspuso na. Ay, pudno day ta, Lydia. Sorry, Dalton, barok. Pakawanin na. Lipaten tayong day ta, nanang. Makitak, apod no anasingpot ka. Isu sorry ha. Suray talaga. Lipatan tayong ti amin, nanang. Ket, agyang anak. Tamaklundak nga asawa ti anak yo. Gapo, tanaka amiris akon. At ikaskenan, ket ti ugali ti maysa a tao. Saan ket? Nga iti akin ruwar alanga. Nanang, ay pudno ta ko na magkabsat. Kastay ko na nga rudain. Saan ati akin ruwar alanga ati kaskenan. No di ket tinasayaat akaunggan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Saan ati akin ruwar alanga ti kaskanan, no di ket tinasayaat akaunggan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti mat direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.